Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekeżi biex infakru t-twelid tal-knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Kristu ħabna u ħalna minn nubietna bis-saħħa ta' demmu u għamilna saltna assisina għall-Alla tiegħu missieru. Alleluja. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitsew tajb ħan niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqall-Alla li jista' kollox il-komħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mirjieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġu qaddisin kollha u lill-komħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla nstaħtilna l-bib tal-ħajja ta' dejjem, bid-dija tal-glorja li tajt lil Kristu ibnek, u bid-dawl tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqna, għatina li bis-saħħa ta' dan id-don kbir, aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u mek jgħix u jitsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Felix kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u bagħad inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu.
Jien għalhekk ordnajt li nżamm sakemm ikun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej waqaf it-tron tiegħu fis-sema. Flimkien, il-mulej waqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien, il-mulej waqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk jbiegħed minna ħtijietna. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u salt nagħtu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej, anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispiritu Santu jallimkom kollox u jifakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-mulej mak. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu del id-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa Ġesu qal li Xmon Pietru. Xmon bin Ġwanni, tħobbni jint aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, Xmon bin Ġwanni, tħobbni jint? Wieġbu, iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu, ira in-naċ tiegħi. Għattilet darba staqsih, Xmon bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsih għattilet darba. Tħobbni? U qallu, mulej, intaf kollox, intaf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex jifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk dan il-Vanġelu huwa wieħed mill-Vanġeli biex ngħidu hekk li jibboża ir-reliġjon tagħna naraw li s-sejħa ta' Sidna Ġesu Kristu hija l-imħabba. Ma jsaqsejx kemm tof dottrina, ma jsaqsejx kemm tof biex ngħidu hekk dommi, ma jsaqsejx affarijiet oħra. Imma jgħidlu tħebbni ent u naraw li kull darba jagħmel risposta Pietru, iva, mulej, tof li jiena nħebbek. U hawnhekk naraw li għad mistoqsija jekk iħebbux, naraw li mhuwiex romantiċiżmu. Ir-reliġjon tagħna mhijiex xi ħaġa romantika li jiena noqgħod ngħid inħebbek u nixellek ix-xama forsi waqt l-ikel u forsi nagħmel affarijiet oħra u ntik xi fjura. Mhuwiex romantiċiżmu, imma hija x-xhieda tal-ħajja tagħna. U naraw kemm u minnu don li meta isaqseħa t-tielet darba, San Pietru kważi jibda jitlalu. Nofu anka l-karattru ta' Pietru li kultant kien naqra impulsiv u naraw li hawnhekk jgħidlu mulej, għaliex qed tistaqsini? Intu f'killex, il għaliex
qed tarġa' tistaqsini. Kważi rid jgħidlu iddejjaqnix fl-aħħar mill-aħħar tof li jiena nħebbek. U Petru wira l-imħabba tiegħu biex ngħidu hekk mhux il-għaliex għaw dan il-passaġġ li wieġeb kull darba li huwa iħebbu. Għax jekk niftakru f'passaġġ ieħor meta San Petru kien biex ngħidu hekk qrib il-passjoni, naraw li jiġħad il-Ġesu. Però naraw billi jiġħad il-Ġesu ma jfisserx li inqata' minn ma' Ġesu. Imma naraw li l-imħabba ta' Kristu tarġa' issejjaħ lil Petru għalih. U naraw li Sidna Ġesu Kristu meta jidħol fiċ-ċenaklu u fosthom ikun hemm anka Petru x'jgħidilhem il-paċi magħkom. Mhux għal darba, għal darbtajn, mhux għal darbtajn biss, għax il-ġimgħa ta' wara raġa' der u jarġa' jgħidilhem il-paċi magħkom. U naraw li l-bażi tagħna hija dejjem l-imħabba. U l-imħabba ma tintwerix biex ngħidu hekk mill-kliem imma mill-fatti. U l-ikbar fatt li wera Petru huwa biex ngħidu hekk anka kif jgħid il-Vanġielu. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Xiġifieri b'mewtu jagħti glorja lil Alla. Mhux il-mewt li tagħtu glorja lil Alla, imma biex naraw l-impenn ta' San Petru li saħansitra waslitu għal-mewt għal Sidna Ġesu Kristu. Issa aħna forsi m'għandniex l-opportunità li mmutu biex ngħidu hekk jew anka nibżgħu li mmutu martri, imma għandna impenji oħrajn li aħna nistgħu naqduhom kuljum u nkunu xhieda ta' don Sidna Ġesu Kristu. U naraw li aħna għandna nagħmlu dawk li aħna nsejħulhem l-opri tal-ħniena. Li nagħmlu milli nistgħu biex nkunu anka ta' servezz lil poplu ta' Alla. Il-poplu ta' Alla ma jfisserx lil Kristjoni bess jew lill-insora bess, imma lil kulħadd, għax kulħadd huwa l-poplu ta' Alla. Nitolbu lil Alla missierna biex jibgħatilna l-Ispirtu ta' Kristu rxox biex jimlina bil-għarfien u l-biża' tal-isem ta' Alla fil-waqt li ntennu. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Nitolbu għall-Papa biex bħala raj tagħna jurina triq li twassalna l-fedeltà lejn Kristu l-mulej u jkun is-sinjal tal-għaqda tal-Knejjes kollha. Nitolbu. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għal min jamministra l-ġustizzja u għal dawk li jaħdmu biex jinżamm l-ordni pubblika. Nitolbu. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għal aktar vokazzjonijiet fil-Ministeru Saċerdotali u għal ħajja konsagrata. Nitolbu. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għalina biex ngħixu l-impenn nisrani tagħna billi nimxu wara Kristu u nkunu xhieda tiegħu sal-mewt. Nitolbu. Mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li l-Ispirtu Santu bil-miġja tiegħu isaffi l-fehmiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-dejjer lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħti sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena, il-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġgħet il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minn ukoll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħaj. Għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. Meċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna u disem wieħed lilna nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joseph qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sef tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qadisin kollha, li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħna nagħtek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom istim nagħtikom istim tiegħi
la tħares lejn nobiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-simulada li inti trid fija. Int li tgħix is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħek. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi, il-xuxi, paċi magħek. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Tajti ħad-dinja bda jisem id-dem għedistek. Eħlisti meċċa ta' kolom kuħazin, zomni fidejlek mallametek taħlina għed ninferet. Danu ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tnaddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek. Għatina li dan l-ikel qaddis li ħadna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkem. U miegħek ukoll. Iberikkem Alla li jista' killex. Il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
God speaks with me all the time. I had an experience 4 years ago when I came to Malta, and he showed me the Iceland and one advertisement on Facebook. And I come to Malta for study English, but I know here God have the meeting with my husband. He's Italian Maltese, and now this is my second family, and this is my new life. I am Catholic. For me, it's very, very important to have the community. And here in Malta, I found the Spanish community. It's very, very important for me because I can speak with the people, I can pray. But the community, you can stay with the people, with the family. More for me, I am far away from my country. It's a second home. The Holy Spirit for me is a person. It's a person when I can take the communication with God. A few days ago, I received the Holy Spirit. I take my confirmation, and it's a person when I can to pray a God directly. This is the Holy Spirit for me. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, sma tagħna, ħlesenna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tagħna, Ġesu li twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għatijaj, aħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infen u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tal-batija meta sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmiek,
مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمين جلوريا للمسير لللبن وللسبيرت السانتو كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين ماريا سانتسما أورينا الانتيوم ناليك اسمها تابتانا جسو تويلت علينا رتكول لبنتي أكبانا او جسو اغفرنا ذنوبيتنا أرسنا من نار الانفان والجنة لروحنا سبيشال من داو كليان لمزون تهني ناتيك دي كونسيدراو نكونتمبلاو التاني مستيرو من تطبطية متى سيدنا يسوع كريستو كان مربوط مع كولونا وفلاجيلا مسيرنا اللي انتي في السماوات يتقدس اسمك تيجي صالتناتك يكون لتتين كيف السمك دفلارت خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا آمين سلام عليك ماريا بجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين جلوريا للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين ماريا سانتسما أورينا الانتيومنا عليك اسمها تابتانا جسو تويلت علينا رتكول لبنتي أكبانا او جسو اغفرنا ذنوبيتنا هرسنا من نار الانفان والجنة لروحنا سبيشال من داو كليان لمزون تهني ناتيك دي كونسيدراو نكونتمبلاو التيرت مستيرو من تطبطية متى سيدنا يسوع كريستو كان يكون دان انكورونات بالشوك مسيرنا اللي انتي في السماوات يتقدس اسمك تيجي صالتناتك يكون لتتين كيف السماء دفلارت خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا آمين سلام عليك ماريا بجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين سلام عليك ماريا بالجراتة مملية مريميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tabtana, Ġesu twelet għalina, ritikol li bentijek panna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-eruħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżon taħnina tijek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-rabba misteru minn tadbatija, meta sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minn għand Pilatu sal-Kalvarju. Misterna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li titent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tabtana, Ġesu twelet għalina, ritikol li bentijek panna.
O Ġesu, waħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-ħames misteru minn tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titgħin kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina, rrit ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, ta' ħniena, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li jekk ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titgħin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija.
itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familji, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Talba li San Michele Arkanġlu. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Parattiku, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u qaddisin kollha tiegħu.